Salom jana horasma hubat tahaganupan. Bapak inang hita haganupan bani panorangon riak mahita menjalo hatani naibata ay manatar surat bani Jeremia bindu 22 ayat sada dasku bani ayat siah. Sonon ma hatani Jahuba. Sonondo hatani Jahuba. Tuat maho rumah ni raja ni Juda sahapkon ma ijai hataon. Hatahon ma tangihon ma hatani Jahoba ale raja ni Juda na hundul i atas hotak ni si Daud. Ho apa juakmu apa rakyatmu na masuk hun horbanganon. Sonondo nini Jahoba. Dalam kon hanima mauhum apa habit toron. Anjaha paluah mahalak na tarsamun huntangan ni si pangodo-hodo. Ulang mabahin hasusahan atap paksa bani halak pangisolat. Na tading maetek apa naburu na mabalu. Anjaha ulang maduruskon daroh na somarpipot bani yananon. Anggotongon idalan kon hanima hataay. Jadi saya masuk do humbani horbangan ni rumah on raja-raja. Na hundul bani hotak ni si Daud. Makunduli gareta apa huda. Si dia apa juak-juak ni si dia. Apa rakyat ni si dia. Tapi ang goseng rahanima manangihon hataon. Domba marbilja ahu bani diriku. Nini Jahoba. Maningon mareong do rumahon. Ay sonondo hatani Jahoba. Pasal istana ni raja ni Juda. Songon gileak do hubakku. Songon pakpak ni Libanon. Tapi tongon gabe halimisan do hobahenonku. Gabe huta na somar pangisi. Pasir sironku do halak na marsedahon ho. Ganup sedia marsinjata. Anjaha robuhon ni sedido hayu aresmu sidiaran. Anjaha gizi konon ni doai hubagas apun. Buedo bangsa mamota sunhutaon. Anjaha ganub manukun bani hasomani. Masih mason ibahin Jahoba bani hutan na baggalor. Jadi baloson ni sediam. Halani na itadiko si dia do padan na binahin ni Jahoba naibatan ni si dia. Anjaha marsomba si dia bani naibatan na ligang. Anjaha ibalusi si dia ay madasi. Hita haganupan bapa pokon inang anggo ipardiate hun hita nabi-nabi na ibagas padan na basaiya. Aiman nabi na borani janah tegas padaskon hata ni naibata itongah-tongah ni bangsa Israel. Janah sidia pe aima sahalak na borani pasingatkon na salah pakon na lepak na terjadi itongah-tongah ni sidia. Sidia lang rasi lang radia. Tapi tetap do sedia pasingat kon ahana terjadi itongah-tongah di sedia. Janah secara umum singat-singat ni sedia kritikan ni nabi-nabi na ibagas padan na basa iya bahatando itu juhonai hubani pambubai ni bangsa Israel. Hubani raja, hubani malim, pakon hubani nabi-nabi. Jadi sing hubani rakyat bawah kritikan ni si dia pun. Tapi justru hubani pambubai ni bangsa Israel. Pemimpin politik pakon pemimpin agama. Ay manabui ikritik jana ipaingat nabi-nabi ibagas pada nabasaya. Anggo idinga hita kok bah bani minggu na legan si Amos pe makritik do Imam Amazia pakon Raja Jerobeam.
Halanilang rasa dia mendalankan keadilan pakon kebenaran. Itongah-tongah ni bangsa Israel, secara khusus Israel Utara bani panorang Ijia. Amos mangidah nabi apakon raja doma bersekongkol. Jadi ujung ni terjadi ketidakadilan itongah-tongah ni bangsa Israel Ijia. Nah itu homa agi bani ambilanon bani panorangon. Jeremia pe padaskon hata ni naibata sedo hutongah-tongah ni rakyat biasa. Tetapi bani panorangon ia padaskon hubani raja. Jana anggui sobut bani teks taon hurumah ni raja. Bani istana ni raja do Jeremia padaskon hata ni naibata. Berarti Bapak inang hubat tahaganub sasaran ni ambilan ni Jeremia on ay maraja. Raja na Marianan ibagas istanaan. Tentu suku-suku do hita. Masih mahubani raja ipadas hataon bani panorang Ijia. Halani raja ay managabi sumber masalah itongah-tongah ni bangsa Israel bani panorang Ijia. Ang buidah kita buido raja-raja bani panorang Jeremia on nalang setia ku bani naibata. Raja Joahas, Raja Joyakim, Raja Jojakim. Sonehuma agi Raja Sedekia, Raja Naparpudi itongah-tongah ni bangsa Israel pai masadea terbuang hutano Babel. Ahama dosa-dosa ni raja-raja ni Israel. Na perlobe sedia on aima raja na kejam hubani bangsani sendiri. Sedia on memeras rakyatnya sendiri. Aima na ihorjahon raja-raja Israel. Na paduahon raja-raja Israel secara kejam memperbudak bangsani sendiri. Iparbudak do bangsa ai tanpa upah. Ai make kejaman ni rajaan. Duku saya dapat teluhon raja-raja bani zaman Jeremia ai raja na mengizinkan na memberi peluang i rumah panombahan ibahin ijai gana-gana si sombahon ni bangsa Israel. Jadi raja-raja on memakai ibadah-ibadah bangsa lain janah membahin gana-gana i rumah panumbahon. On kejahatan di sini. Jangan selanjutnya raja-raja di Israel ijia bani panorang ai raja-raja na hengkeng maruhur hubani Tuhan naibata. On sasitong ni praktek pakon haguluhon ni raja-raja Israel bani panorang ijia. Senga dong raja-raja ai na bonar na setia na membubai bangsa Israel. Anggo zaman Jeremia pitah raja Josia do bani panorang Ijia raja nabujur. Ai petokin do hasa panorang ni. Tapi dong kosi ai. Senga dong beraja di Israelin nabujur setia hubani naibata jana bujur hubani rakyat. Ambah niai Bapak inang buedo homa bani panorang ai malim pakon nabi-nabi nalang homa makaguluh kon hata ni Tuhan ini. Sedia on membela raja. Akhirnya kritikan suara Nabi ai lang terjadi be itonga-tonga bangsa Israel. Halani aha lang borani nabi-nabi pakon imam paingat kon raja. Halani sedia duma bersekongkol itonga-tonga ni bangsa na Israel. Nah halani sonaima na terjadi i praktek kon raja ahaba akibat ni itonga-tonga ni bangsa Israel. Tentu na akibat ni Bapak inang terjadi make tidak adilan pakon ketidak benaran itonga-tonga ni bangsa Israel. Buido arta ni halak nama sombu irampas.
Buedo homa halak pangisolat iyo dohodoh. Buedo homa halak na marsik, halak na mabalu iparbudak. Jadi on mana ibayan sa dia. Janah na lebih kejam ni hukum ipengadilan pe doma iputar balikon. Jadi hukum ay doma boy iboli marhite duit. Na ibenarkon na salah na ibenarkon. Rata-rata kelas-kelas atas ay mana ibenarkon agepe salah sedia. Ito nga ni pengadilan ay. Sehingga aha mana terjadi. Langadong beke adilan, langadong beke benaran ito nga ni bangsa Israel. Halak na nagalek, halak na masombuh rakyat biasa, on mana tersiksa, pakon na teraniaya, itongah-tongah ni bangsa Israel bani panorang ijia. Masih boleh terjadi haganu panay Bapak Inang. Tentu halani raja ni sendiri pe mamakkorjahon na jahat. Otomatis majuak-juak ni raja on bahak na makkorjahon sonay. Ketika seorang pemimpin tidak benar, maka otomatis orang-orang yang di sekitarnya juga banyak yang melakukan ketidakbenaran. Maka hati-hatilah hubata sebagai pemimpin. Ito nga ni gereja, ito nga di masyarakat, sunay agi ito nga di rumah tangga ta. Ang guhita aga besi pambubay, mambubay lang ibagas na dihar. Pasti otomatis idihukon halak do lakah na lang diara. Tetapi sebalik ni Bapak Inang, ang gopak kay ang gobernador hita sebagai pemimpin pasti iirikon hasoman do lakah-lakah tayo. Nah, on masa sitong nina terjadi bani bangsa Israel bani panorang ijia. Pemimpin mereka tidak mau melakukan keadilan dan kebenaran. Sehingga terjadi hageoron itonga-tonga ni bangsa Israel panorama. Halani ay na ibatalang marosu mangidah bangsani anggo terjadi kehidupan nasional. Lang marosu Jahoba anggo halak na masombuh iyodohodo. Lang marosu Jahoba anggo buhay halak makkorjahon na jahat. Halani ay do bani panorang on isuruh na ibata Jeremia paingat kon rajaan, paingat kon juak-juak ni, janah paingat kon haganup rakyat. Artini pesan on secara sistematis hubani raja, hubani juak-juak ni, pakon hubani haganup bangsa Israel. Jadi humbani kopalani namaningon makkorjahon hapitor. Humbani kopalani makkorjahon na bonar. Ase terjadi hadiaron itongah-tongah ni bangsa Israel bani panorang. Alani ay iajarkon ipaingat do sedia ase makkorjahon apa hapitor. Keadilan dan kebenaran. Ahadu artini keadilan pakon kebenaran. Keadilan dan kebenaran ay masikap pakon praktek hidup na idasarkon ibonai humbani sifat ni naibata. Halani naibata ay naibata na adil na pitor. Jadi bangsa Israel pe maningong mangguludo ibagas keadilan pakon kebenaran. Ang kunia kita sejarah di bangsa Israel, sanggah sedia idilo bangsa Israel, na ibata manotapkon bahwa prinsip standar hidup di sedia harus berlaku adil dan benar. Berlaku adil bani haganu jolma. Berlaku adil kepada orang atas, berlaku adil juga kepada orang bawah. Jadi langboy hukum ai tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tapi harus sama tegapnya. Harus tajam ke atas dan juga tajam ke bawah. Sonai masa sitong ni keadilan ni nebata. Kebenaran pesa sitong ni sonai do.
Haganup sedia harus membahen kebenaran itu tongah ni hasomani age hubani halak na legale. Ai maningon do ipataridahkon goluh na sitong itong ni sedia. Halan dia do sa sitong ni asimar janji marbagah-bagah do na ibata. Ang gusir-sir sedia mandalankon in marjanji do na ibata bahwa harajaon ni bangsa Israel tetap do rosi sadokah ni dokah ni. Hot do harajaon na. Tetap do harajaon ni bangsa Israel. Halani halani iberkati ipasu-pasu na ibata ketika sedia makorjahon pakon hati dorong. Tetapi Bapak Inang sobalik ni marpadan do humanay bata hubani bangsa Israel. Ang gosengra sedia manangihon hatani nay bata. Sengra mandalankon pakon habit toron nini nay bata. Maningon mareong do rumahon. Seng pitah rumah pakon istana ni Raja Juda na Maseda. Tapi dihu do Jerusalem ay maseda hancur janah terbuang sedia hutan Babel. Ai masa sitong ni bagah-bagah ni naibata hubani bangsa Israel. Hubani Raja Israel. Anggolang sir-sir sedia makorjahon pakon habit toroni. Halani sa sitong ni seng marusuh naibata. Anggo bangsa ni in makorjahon na lang sitong ilubi-lubi naibata. Jana seng marusuh naibata. Anggo bangsa na sendiri iperlakukan secara kejam oleh si pambobay. Aido asi isobut bani panorang ijon, bani ayat onom sa sitong ni songon Gilead, songon pakpak ni Libanon do sa sitong ni Jerusalem ay. Gilead pakon Libanon ay magunong na subur, buedo hayu ijay jenges do ay. Tetapi bodo ay berubah gabi halinisan na langadong be ijay haguluhon. Kering. Langadong haguluhon. Halani halani nini ijon. Pasir siron kudo halak na marsedahon ho. Jadi do ay bahwa Allah mengizinkan bangsa-bangsa yang lain mengalahkan dan menaklukkan bangsa Israel. Semua itu bisa terjadi. Halani naibata mengizinkan ay. Masih izinkan naibata ay. Nini bani ayak siya. Anggo nini ijon halani na ita dikonsidia do pada nabi nahin ni Jehovah naibata ni sidia. Anjaha marsomba sedia bani naibata na legan. Anjaha ibalusi sedia ay. On masa sitong ni ay Bapak Inang, supaya orang tahu kenapa bangsa Israel ay terbuang hutan Babel ay sa sitong ni sedo halani hagigini na bata. Tetapi bangsa ay sendiri do na manadikon na bata, marsomba hubani na bata na legan, janah tunduk sedia bani na bata, itongah-tongah ni sedia. Taridah bahwa madabuh bangsa Israel, terbuang bangsa Israel hutan Babel, ay halani dosani sendiri. Memang Bapak Inang kita haganu bani ujung ni na doma ibagah-bagah kon naibata bani bangsa Israel terjadi doai. Bani kitab Jeremia, Jehezkel ratapan, ijaima isuratkan bahwa pabuat tomondo HP terjadi na ibagah-bagah konon. Masih mau terjadi sunai? Halani bangsa ai, pambobay ni sedia, lang setia hubani Tuhan na bata. Halandai Bapak Inang ahama pesan rohani na boy ibuat hita hubani ambilan on. Na pertama Bapak Inang, ambilan on pertama-tama ialamatkan itujuan hubata.
hita si parambilan, hita si pambubay, ito nga rumah tangga, ito matoma ni gereja, hubata maon. Ase sebagai si parambilan hita, sebagai si pambubay hita, maningon mahita mandalankon uhum, pakon aturan ni naibata na sitong ito nga di gultaw. Porini behita sebagai si pambubay, ijapi hita. Jangan pernah merampas hak orang lain. Jangan pernah menyiksa orang yang tidak berdaya. Jangan pernah menipu orang lain. Berbuatlah jujur. Ondona iharusuk konai bata. Anggoto tapdo ibain hita sonon bapa inam. Songon hata ninai batasa dari on. Mareong do bahenon kurumaan. Totu adong do singa ninai bata hubani halak nalang setia hubani hatani. Halani ai hubat tahaganupan. Selaku juak ninai bata hita dalam kon hita ma hapit toron ai itonga ni higoluhta. Pataridah kun hita maholong hubani haganup hasomanta. Terlebih ma hubani hasoman nama sombu nama doyu. Aima sasitong ni hataridahon ni hapitoron pakon uhum narohni humbani nai bata. Halaniai songon Nabi Jeremia, jangan takut. Ulang gobir padaskon ambilan ni nai bata ito tongah ni guluh tahun. Yakin janah porsaya, agepe dong resiko. Tapi hatani nai bata ai, maningon do ipadas. Halani hata ni nai bata ai do, nama pergugohi guluhta haganupan. Amin. Tuhan nai bata memberkati kita.